أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أسجد لمن خلقت طينا. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Icela Allah angivikele kusathane ongathani. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyasitshela ukuthi eseqedile ukumdala uAdam ukuthula kube naye, wamphefumulela ngomoya wakhe waba umphefumulo ophilayo, wamletha phambi kwezingilosi. Nenkunzimalanga yayikhona lapho, uIblis, idimoni lelikhulu, okwakuyilo ngalelo langa lelo noma ngaleso sikhathi elaliphakeme ukudlula ngisho ingilosi, ngendlela umdali ayejabule ngalo ngakhona, ngoba kuwo wonke amadimoni kwaba yilo leli dimoni leli elakhonza umdali, ladumisa umdali ukwedlula zonke idalwa zikaMdali ake wayidala. Ngoba kuthiwa emhlabeni akukho lapho engazange enze khona isujudi uSathane. Mina nawe ke ziningi indawo la singakenzi khona isujudi, la singakadumiseli khona umdali wethu la emhlabeni. Lalela-ke, so Allah uthi ngase ngibeka ke manje uAdam phambi kwakhe uSathane kanye nezingilosi, ngase ngibatshela ukuthini, usjudu li Adam, prostrate, zehliseni, zithobeni, yiwani ngobuso phambi kaAdam nibonise inhlonipho. Leyo kwakungayona isazda yani yokumdumisa uAdam, kodwa kwakuyisazda yani ye-respect, yenhlonipho, ngoba uyedwa onelungelo lokukhonzwa umdali kuphela. Okay? Hawu zonke-ke iy'ngilosi fasajadu, zonke iy'ngilosi, zonke iy'ngilosi ziyagoba, zenza lokhu umdali ayitshela ukuthi zikwenze, illa Iblis, ngaphandle kwenkunzimalanga le. Yavele yamaphuhle ngathi ngiyambona, wavele wama. Umdali uyambuza, and then wena uxakwe yini inkinga yakho? Lalela impendulo, asjudu liman khalaqta tina. Utshela mina ukuthi mina ngizithobe, ngihloniphe lo omdale ngenhlabathi. Pride, ukuzazisa. Wena one pride namhlanje ozazisayo ufuza uyihlo uSathane. I-pride yaqala ngaye, wazibona ukuthi ungcono kunobani. Akagcini lapho, uthini? Ana khairum min, mina ngingcono kunaye. Khukhumeza, mina ngingcono kunaye. One command, one sajda only. Wena mangaka amasajda ongawenzi? One, isajda A1 kuphela, ukuzehlisa nje kayi1, waluza everything ayenayo, yonke into ayenayo. Wena ke, mina nawe ke, mangaka amasajda esingawenzi, esiwabalekelayo. Sengikhuluma la nama-Muslims nama-non-Muslims. Ma-Muslims, mangaki amaswala, imithandazo wena oyigejayo ungayenzi ngamabomu? Hayi ngoba kunesizathu esitheni, angisakhulumeki ngabangakholwa, vele abayenzi ngisho neyodwa. Subhanallah. Sengathi Allah angasisiza, asiphephise
asamukele asivule ingqondo ukuthi singafani nobani, singafani noSathane. Akagcini lapho, uthini? Qala ara'aytaka, o Allah, uyabona kahle, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ubuza umdali wakhe, ara'aytaka, uyabona? Ezifu Allah akaboni. Alladhi karramta alayhi, uyayibona lento le oyibeka ngaphezulu kwami. Ipride enjani leyo bantu bakithi? Uyayibona lento le oyibeka ngaphezulu kwami, oyenza ukuthi ibe ngaphezulu kwami, lento othi mina ngiyiguqele, uyayibona kahle? Allahu akbar. La in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Allahu akbar. Uma ungase ungiphe ithuba, kuze kube usuku lokwahlulelwa noma usuku lokuvuka kwabafileyo, inzalo yakhe ngizoyigxavunela emandleni ami. Inzalo yakhe uAdam ngizoyigxavunela. That means he'll snatch you. Uzokuthatha ngenkani. Ukugxavula phela ukuthatha into ngenkani. Emandleni ami, ukuthi ube ngaphansi wena kwamandla kaSathane, njengoba ungaphansi kwamandla kaSathane kumanje. Ekugcineni uthini? Ngaphandle kwabambalwa. Allahu akbar. Sengathi Allah angayenza mina nawe sibe kulelo qoqo lelo labambalwa. Uthi ngaphandle kwabambalwa. Zibuzeke wena ukuthi njengoba uSathane ethi bonke abantwana baka-Adam uzobagxavula babe ngaphansi kwamandla akhe, ngaphandle kwabambalwa, wena ukuliphi iqembu? Ukuleli qembu leningi noma ukuleli qembu labambalwa? Lalela-ke, abambalwa yilabo abathi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abambalwa yilabo abathi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika-Allah sokugcina. Wena umephi? Nangu uSathane eyikhulumela. Uthi ngizobagxavula bonke abantwana baka-Adam, ngibathathe ngibafake ngaphansi kwamandla ami, ngibuse phezu kwabo, ngaphandle kwabambalwa, ngaphandle kwabayingcosana. Wena umephi? Ingcapha inawe-ke manje. Nangu uSathane eyikhulumela. Uma wena ungakholelwa ebunyeni bikaNkulunkulu, useningini lelo uSathane aseluwinile, aselinqobile. Uma ungakholelwa ebunyeni bikaNkulunkulu, uma ungakholelwa ebunyeni bukaMdali wakho, wazi ukuthi wena uma ungakholelwa kulokho, ungasho ukuthi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, umdali wento zonke, umdala wey'nsuku, wazi ukuthi ukuleli qoqo leli, ukuleli qembu leli labaningi, hayi abambalwa. Ngcono ngoba uSathane yena lo omkhonzayo ukuhlukanisele. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.